Upin, kita ke minimarket yuk. Ipin pengen beli es krim nih. Emangnya Ipin mau beli es krim apaan? Ipin mau beli es krim yang bentuknya Minions, Upin. Oh, ya udah, ayo kita ke minimarket. Oke, ayo kita berangkat. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari es krim Minionnya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini es krim SpongeBob. No. Masih salah. Ini es krim Iron Man. No. Bukan. Ini es krim coklat. Ayo, Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar, Ipin. Ini es krim Minion. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.